Wadine ya Bulapesa Moses Kithinji wete ikwithirite kwina kuria wikanu atika Meru barabatura kauntini ya Isiolo akiaria Kithinji na ameneretia siasa bamwe nteri wakiwa iboka umoka wa gibongotaniro ya uratu kwathirwo imwandiki wetu wa Ndeto Bantam Murankiri. Uria wari MCA Bulapesa Moses Kithinji na areretie mpatho iria ciambitie kuonekana kiria Meru ba Isiolo kagitene gaka tukwiriretie ithurano binene bia mwaka twetete, akiuga mpatho ici cireti ni antu aciendi baria bakwenda kurira Meru mukone ta nchugu karanga. Mpatho ici ireti mikora kana cartels iria cietha ciugute maslahi yao, na cartels ni antu bamwe atari sana batenda jamii gwatanira nontu ibenda kenda bakara baipora na bakiaira ya nene bara baithirikari ne especially ngavana kana na siasa bara bakeja kana na siasa bara baiku baebere bo milikite ibo bakumiliki jamii na igitare bakwita bakiwa ibo bamilikite jamii baba nekerwa mbecha batireta jamii yonde bareja bae timu fulani ya amba fulani mikora fulani na antu bonde beta mikora ni sababu ya kubeta mikora ri ino ntu bakwethwa bo batora gwita michemanio yao ya tu timu twao twamba turaba batura kuya boraia na wateganya mantu ya kuendelea nende no bakaenda gwakikisha kairi antu batagwatanira kenda bobona kurija ira Ngurukina arombete ngwataniro kiria Meru ba Isiolo kagitene gaka kenda kumbithia kuona utongeria nterene iji. Onda aromba jamii ya Meru igwatanire yonde kuma thochi mwankanto nyiri oni ndi Mheshimiwa Moses Kithinji ntitharonde na mpathuna jamii yoyote oni ndi Mumeru wa Isiolo oni ndio kabila yu ingi gutarwa kabila oni bethando jamii chionde na rero kwenda tongeria utiro komba kuthoki utiira uronja jamii fulani na wo jamii jamii we bula pesa eu kana jamii we gundu kou yonka kwina jamii nyingi muno bula pesa kwina jamii nyingi muno wabera nenga achieta mutiania kana muiment ka mutharaka nketho te leadership ndeni okiongone gyakwa nketho ndiye mtishel kwa sababu nonto ikumaanisha oni otebyo ndero to tongere ndabu nonto ranga etara nde ngetokaria matsira ya imenti kange tokaria tigania kange tokaria taraganithi kange tokaria imeje gembe. Akiariria operation ogete ati uti operation yenderete na kuromba atongeria ba Meru kuhakikisha kioto kia antu baria ng'ombe ciao cieyiro igikuonekana. Mwangala hiyo te operation irio baba batwairiria na iba kumenya mbai bawo iba kumenya ng'ombe na iweta utege ntu bate kumenya thirikari ni mantu ya jonde na uri burake kuromba nonto te akwe operation irio ibyo ngofisi byonde bya Meru nonto bonde baeke thirikari baeke tutam na baeke tutam be na Ruto be na kiende ki thirikari buri kwena maja yonde ng'ombe tikintu gya gwikira muko teka echiringi ekiro muko. Nkiripotera Nteto Chawero kuma Isiolo Beta Bantam.